ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯃꯗ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯆꯦꯟꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁꯥꯄꯝ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯐꯨ ꯃꯔꯤꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯔꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯅꯧꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯌꯨꯀꯦꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯤꯁ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯐꯝ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ amadi India da hokiba pung kun marida nauna COVID-19 positive oiba mioi lising aniga chama tara mapal thingnakre mioi tarana laikhidre Kuramzari PONYTV na pizaba nungthilgi Manipuri pau miyeng tabiri basingbu Jennifer Sharma na taram nokjari haujek pau sandok na pizari Chingi lam singda amadi tampakta leriba health department pumnamak manaba miyeng amada yengduna aikhoi punna laina tina chendaba afaba khunai ama oina leminasi haina health family and welfare minister Dr. Sapam Ranjana phungdokhrei wafum asi ngasi directorate of health services Manipur amadi state health society NHM Manipur na sinduna global iodine deficiency disorder prevention day gamari lenana lamfel pata leiba Indian medical association IMA hold the Most of the iodine deficiency disorders, IDDs, are incurable except few, but all are preventable with daily consumption of iodized salt. Haba message piraduna pangtokpa thorum amada phungdokhibani. Thorum aduda Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan Singh, Health Services Manipur gi Director Dr. Khoiram Sasikumar Mangang, NHM Manipur gi State Mission Director Dr. Somorjit Ningombam, Health and Family Welfare Government of India gi Senior Regional Director Dr. Lorembam Ashanandana thorum gi athoiba mitunglen oina saruk yakhi. Thorum aduga mari lenana Sapam Ranjan makha taraduna hai. Family and Welfare Department na khwaidagi hena observance day khudingi pangthokna lakli adubu tawriba program sing adugi kana badi miyam da fangkhrabara Manipur gi chingi lamda chatuna lairiba sotharaba miyoi singda observance asi pangthokna program asigi kana bapi badi yadabra haiba wahanga loinana aikhoina pangthokliba program asi tawriba mafum aduda chap manaba miyoi singda hanjin ngangna bagi mahon chingi lam singda amadi sotharaba lekai singda chatuna makhoisu afaba laina tina chenda balamdam ama oina punna hingminana ba thabak paikhat piu haina su phungdokhi Karuna, Seven Sigi Medical College, Parana Baidamaka, Chopkutna Maidamaka, it's a responsibility of all of us. Madam, the health is it a welfare tabakni? No, that's not my responsibility. NHM, now the health tabakni, habagi, I know do not be that. It's a teamwork. Whether max not over tabak to do, it is our responsibility. The health not ours, family welfare not ours, amana ours. It's a responsibility. Why the responsibility? People at every level, right from the where the center of our state are doing it, right up to periphery, the border area about the healthcare delivery systems. NSCN-IM na naga political issue loisina ba hona bada China na third party oina thodang law na ba taksin kri haina thajaba yaba paw amana hairi Loop asigi Foreign Affairs wing na Communist Party of China da iba zerol amada NSCN-IM ga Indian government ka hokiba lising ani tara manga gi August ahum da yana kiba framework agreement gi India na thaiduna laire haina maral su secret Zerol aduna hokiba chahi yankhai rom da China na naga singi damak lepi rakhiba adugi damak tasu thagat pa phongdoki haina pawgi source aduna palli Party ki oiba discipline in the bagi oinam assembly constituency ki hanagi MLA L Radha Kishore Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh ki primary membership tagi chahi taruk suspend tawre haina party ki president A Sardana khudiyek piduna order ama thokre Thobal Okram Wang Matabada Leba New Era Higher Secondary School gi 5th New Era Week lisingani kunithoi gi thoram galoinana ngasi school asgi campus da prize distribution cum teachers day celebration pangthokre Thoram aduda Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem gi chairman Dr. Chingangbam Sarat Singh New Era Higher Secondary School gi principal T.S. Kumar Singh Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem gi secretary C.S. Biren Singh amasung ZEO John 3 Thobal gi AI of School Khaidem Binodini MES na maru oiba mitung sing oina saruk yakhe Thorom gi sargam oina school asina chahi kudingi puthokpa khonthang haina mingthonba magazine volume 5 su ngasi gi athoiba mitung singna release tawkhibaga loinana school asgi top 10 mahairoi sing Miss New Era lisingani kunithoi Mr New Era lisingani kunithoi ta khraba amasung
sana khotnabagi athoi ahen tanabada makok mathang takraba mahairoi singdasu mana mathum sing kenthokki mahairoi singi folk dance jagoi loinana tongan ba cultural program kaya utpana mapung oikhiba thorum aduda athoi ba mithumgi warol piraduna Council of Higher Secondary Education Manipur COSEM gi chairman Dr. Chingangbam Saratna hai mahairoi singna lairik yamna hairabasu laisu khangdaba yade ngasidi achau ba exam thaduna thabak achauba tawriba mayam ama lairik khaktang di haiba laisu di khangdabagi khudam yamna thengnei hairaduna tungda hawrakliba mahairoi singna masi thoktana ba khotnagadabani haikhi mahairoi ama fan bahai basi mama mapa singi yamna chawraba thodang lei maram aduna ngasigi mahairoi singna tungi punsida mai pakpa mi ama oiraba kanda Manipur khakta natana malem asida aikhoi maitai gi Manipuri jati ni haibagi chakthok jaba adu aikhoi gi miyam da chelhanba ngamgadabani hairaduna hawrakliba mahairoi khudingma afaba mi amamam oirau malem asi hena chawkhatpa maikai da purakna bkhotna bada matiang pangba ngamba mi amamam oirau haiki mobile phones. The world is in your hands, in your mobile phones. America, Russia, Russia, Ukraine want war terrorism. Se kana mission le kari ti hai guys bhai yaw isne ko adu mo kana ba machine lai su hari se ko MCS ki IS ki parikha se ko pham ma tam da sumna ki apna school college da tam ko like to yaw to ko na ti se general knowledge ki mayam yaw se ko se mayam ham ni se prithvi se le kham hoya ma ko pok to lai hai masi ki knowledge no da le da bani ari ma matam manghoi da bani matam mai se khwai di mal ya ma posang ko no ko si time is the most precious thing in the world hai se matam sat thab ma haloi when time is up Ningol oibisigi amatangai raba ningol jako bonumina lakpada malem gi tongan ba mafam singda lairiba amadi laikhraba kanglei general singda afaba chawkhatpa ingtapa manaba tangdu leitaba punsinung sangba hiram khuding makta wata padaba machin mana oibagi afaba mari hena jetsin kansin ba pibibaga loinana nupi ga mari leinaba wathokaya su tungda thoktaba oirasanu haina Southeast Asia Cultural Organization SICO na yaifa pausal pirakli loinana maitai aikhoi machan machin mawpa singa haw ta puna chamin thakmina bagi thoram asida mama mapa mabung mawpa mari mata imung manung amadi khangna chana bana ngamjaba kharadang hapirakpa adu ningol oibi kanglei chanu amadi ichan iche singna yamba yamdaba thidana harau na matikna ba tawdana lobina ba amadi thoram asi yamna wahan thok lehenduna pangthokna basu sikona haizarakle amadi pocha yonbi singnasu ningol chakau bagi mingda hena khudong chaba lauduna pocha gi mamal hengat pidina basu fungturakli Manipur da petrol amadi diesel gi mamal paisa tara amadi paisa mapal hengat panamaram oiraka district khara da petrol amadi diesel gi mamal hengat henda leibat thingnakhe Bisnupur da petrol liter amada paisa tara Tengnopal da paisa kuntra tarok Imphal West da paisa mari hengatuna petrol liter amada lupa chama subna ama paisa kunipal lupa chama subna ani paisa tara taret lupa chama subna ama paisa kunipal piba thingnakhe amadi ferzol da petrol gi mamal liter amada paisa humpumanga Senapati da paisa nifu mapal hantaduna petrol liter amada ferzol da lupa chama subna hum paisa tarok Senapati da lupa chama subna ama paisa humputara ma thoi piba thingnakhe loinana Bisnupur da diesel liter amada paisa mapal Tengnopal da paisa kuntrani thoi amadi Imphal West da paisa mari hengat le amadi ferzol da paisa yangkhai nipal amadi Senapati da paisa nifu mari hantare Arunachal Pradesh ki Upper Siang District manung chana leiba Singning Village ta ngasi ayuk pung 10 minit nifu mangarom chatpada Indian Army ki helicopter ama kai kre highway thokdok asi Indian Army ki headquarters oidiba tuting dagi kilometer kun mangarom chatlaga thokibani highway masiga mari leinana Arunachal Pradesh ki police Upper Siang district officials amadi local sing yauba search amadi rescue team ama semduna thiba humbagi thabak chathakre highway Upper Siang gi Jumar Basar gi Superintendent of Police ki matung inna thokdok thokpham asi lambi ningthina leitabana chathok chasinda khudong chada bakhara oi amadi hojek fawbada thokdok asagi matangda makhata ba paw ngainari highway ningsingba yai hawkiba October gi tang manga dasu Indian Army gi Cheetah helicopter ama Arunachal Pradesh ki Tawang district ki manung chana leiba BTK waterfall manakta kai khibagi thokdok su laikhrabani Assam ki police na Englishing ani tara taretagi hojik fawbada government official chamakun graft charges kamari lenina fare highway
पुलिसदगी फंगबा रिपोर्ट अमगी मतुंग इन्ना चाही तरुक असगी मनुंगदा हारिबा गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंग असे डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ना सेंजा थुमजागा मरी लेना फाबनी हाइबी मसिदा सुनतना मियोय तरा रोमसु मिडलमैन ओइदुना असम की तोंगान बा गवर्नमेंट ऑफिस सिंगदा पैसा चाबा यावरमबगी दमाक फागतख्रे हाइबी असम की डीजीपी ओरिबा जीपी सिंगना फोंदोखिबदा इंग लिसिंग अनि तरा तेरेतगिना होजिक फावबदा करप्शन केस चामसुना तरेट रजिस्टर तोख्रे हाइबी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन की डायरेक्टोरेट ना मियो यांखै अमदी गवर्नमेंट एम्प्लॉयीज निफुनिपाल अमदी पैसा पिथोक पिसिन तौरिंगैदा फागत पंगमखिबनी हाइबी महागना फोंदोखिबदा इंग लिसिंग अनि तरा तरेता गवर्नमेंट एम्प्लॉयी तरा माथोय इंग लिसिंग अनि तरा निपालदा लैंगा की कर्मचारी तरा मापल यावना पुन्ना मियोय कुनिथोय फागतखि इंग लिसिंग अनि तरा मापलदा लैंगा की कर्मचारी तरा हुमदो यावना मियोय पुन्ना तरा तरुक इंग लिसिंग अनि कुंदा लैंगा की कर्मचारी तरा तरुक यावना मियोय पुन्ना तरा निपाल अमदी लिसिंग अनि कुनमा थोइदा लैंगा की कर्मचारी तरा हुमदोय सेंजा थुमजागा मरी लेना फागतखि हाइबी यूनाइटेड किंगडम दा महाकी टैक्स कक्थबगी थौरांग सिंगना मार्केटा सोहनख्रबा मतुंगदा लेबाक असगी प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस पीएम के फमदगी थादोख्रे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अमगी दमक ख्वाइदगी तेनबा मतम ओइना नुमित निफु मरी खक्तमक लेंगाक पाइरमलबा मतुंगदा यूके के प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस ngarang पीएम फमदगी थादोखिबनी महाकी नंबर 10 डॉनिंग स्ट्रीट ऑफिस ममांगदा वा ngangaduna कंजर्वेटिव पार्टी ना महापु खलक्तुना लेंगाकी ओइबा थबक थौरम पांगथोकनबा सिनरखिबा अदु पांगथोकपा ngamdre हाइबा असि मासानासु खंगले मरम अदुना कंजर्वेटिव पार्टी की लुचिंगबदगी फम थादोकजरगे हाइना ब्रिटेन की निंगथौदसु खंगनख्रे हाइबा फुंगदोखि लोइना महाकी महुत सिनबा अमा खंड्रिबा फावबा महाक ऑफिस लेगनी हाइना लौथोखि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की दतागी मतुंग इन्ना इंडिया दा हौकिबा पुंग कुनमरी असदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओबा मियोय लिसिंग अनिगा चामा तरा मापल थेंगनख्रे मियोय लिसिंग अनिगा चमगा मरफुनी थोइना लाइना असदगी फगतखि अमदे मियोय तराना लैखित्रे मसिगा थारगा हौजिक फावबदा लाइचत असना मरम ओइरगा लैखिदबा मिगी मसिंग पुन्ना लाख मंगा लिसिंग कुनिपागा चमापल यांखै हुमदोय ओइखिबगा लोइना हौजिक इंडिया दा कोविड नादुना लैबा मिगी मसिंगना लिसिंग कुनमंगा गा सुपना कुंट्रा तरेट ओइरी पॉजिटिविटी रेट ना चादा अमा दशमिक अमा अहुम ओइखि अमसुंग फगतपगी चांग ना चादा मरफु तरा निपाल दशमिक तरेट तरुक ओइखि हेल्थ मिनिस्ट्री की मतुंग इन्ना हौजिक फावबदा लाइना असगी ngakthoknaba leibak asagi oina crore chani tara mapal hena covid vaccine kapthokre haibi लाइचत असना लेखिद्रबा मियोय तरा असि केरला दगी मियोय मंगा अमसुंग छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र मेघालय पंजाब अमदी वेस्ट बेंगल दगी मियोय अमममनी हाइबी लोइशिलपदा मरुइबा पाव अमुक खना पिजरी चिंगी लम सिंगदा अमदी तंपाक्ता लैरिबा पुमनमक मानबा मिटिंग अमदा येंगदुना लैना तिना चेंदबा अफबा कुनाय अमा ओइना लेमिनसि हाइना मिनिस्टर साफम नंजना फुंदोक्रे नुमित निफु मरिनी लेंगा पायरमनबा मतुंग हंदकता नौना खनबी यूके की प्राइम मिनिस्टर लीज ट्रस फम थादोक्रे अमदी इंडिया दा हौकिबा पुंग कुनमरीदा नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओबा मियोय लिसिंग अनिगा चामा तरा मापल थेंगनख्रे मियोय तराना लाइखिद्रे पोनी टीवी की नुंगथिल की मणिपुरी पाव मयेंग ताबिरिबा सेंगबो अमुकना खुरुमजरी।